let me see. To get 58 years old. Ke 50 ke ngad. To get 59 years old. Alo we get 60. Ka ve len gura we de ba chef jun je ja mara mo jun ga do no mo. Yana nyan fan ma kwa. Melonu wo yen men ko. Ka yen bro dun mirto according to all Africa, according to politician Africa. Mat je me ma changuna politician me bi agwini wo dongo ye me je. Ka choma ne ye. Choma ne ye yen chokar mama ne ko dial. Mai mat je ben no ko mo luo je. Lom na ro dan ka United States of America. Lom na ro dan. Liyo ci bron je ki lom de che ja lom gore ko logo wo mo yel nyama ne ka yow goro ne wo be na tojo duelu be toy pri duel yel nyimor ba wala pri duel yel nyimor ko ba wa pwa free jong ne ya gwa yel wara nyogro wa kwa hena mama be wo campaign ja ga mi ci loy de to ke ni na Africa ba chow ka mi ci je no gor Mexican gor be lag America gor linglit be yel nyimolom ko wo ci gud mi ci be malom gud mi ci be malom here de yo di al ka Africa ka chaji be malom so wi ka Africa ba ja wi jogo ne ibere bara mo ka gala mo wetin don balare o yata ka yamal jase wane ka tawaj wane ka yam wane ka taraw wane ka tiergol wane ka akoba wane ka kwechar wane ka loide yel wane ka rok wane tarier wane ka jengmir bilo yi chirka luang dar ka galti da ba ka gavelle ke dol yen ko logo wo bi a jirgen yen kene katara kada kataya kai ya cha ya yom ko yo kondo cham here we go agane cha ya yorshwal yen man America tin gur ko men amuz ko gur ko politician amuz cha ya yorshwal a politician me loga ne ye ma te gene me e very strong cha yo ba lat ma ka lodo kai lo ka chara kai lo chira kai lat la na lat mo an dial ko wo gan chan gur men ti de ka ngar de ko ro di ram Miki ne daka ke puja chane gor kon chow ke na ti de goro gor lengelit de goro gor black de goro gor Mexican kami chia jana chana ro da ron ulum ne go ma dong bere jek dor ulum ne ga ai wa dong bere jek dor bere ga mana so wa shi bro ne be bal lom dong shi bro ne be nok nyoro wa ga super to the code were ga not the code were ga Nashville were ga Seattle Washington were ga Phoenix Arizona you mother sa what wrong with you did you di ali to ka cha mol ko mo ka ga de ni men kwa jale wake kula wa jale diga ka gambele ha ko wo ba ji jogo dole man nyene chun an woto ko adora na ka war ma biga ba wiye jo mo le ko man di don la de ko ba ha be dole ku yo man di ba ya lom go cha ja lom go mo ga to ke sal mo ga ga de ni bo mo ga rat okay be to ni jen jedu ke be to ji da ga da ka dole tin na kan wo biga man di na lom e jak ya la ga nyan ya wo ka man di na tele ka mal amal ken ya tak mal ne ken ring ko da chak kamera tak mal le dan ya kamera ya le yak okay ko ya ke ka chong yo no ga more than 30 years ni me ben ne ga 99 ta chong ya moy ne ya ga dit me ya gul yo ga si le me gul adit ba yo ko ka ja ba gop nyo ko yot ko re no ayan ajan ko la te we ko hie me cha ko da me ba la pina doctor la ka nya de nya ya nya wo ado la kane ko do la ka lu me jak lum kan man ga jak no man wa ya lu me jak ta mo al ken ga de ni we ye de yo no ka yu mal ko de li ka bara ka do da de ba shet te le shing lum ka ta ra ka ya lum ta ra bo one way or the lum ne shi ka jak de shet te ka ken go ba la ka tong le na di ma te me che ben ka one of the politician ku nye man ne kon di alati te ka western world te chedakte ku kan ga advise that no ka yen la marom kal tanto okay ka yen la jidu to ko wo hi ne to ku yen character yen shi ka de ko na bia chu pet jag yen ga ka yo ka be ji chwal limit 24/7 days a week let the jiru ani to be lodge hotel ka yen bia ku le ta ka yo bia ju lu ku je pele ne yo ko ti ka ken go ba la ka tong le na ka yen wa ron wang ame ni no Anjano, jiba teo la kan wada lara wona na la kan wada lara din dor ga la kan wada lara na ingwe hien no ye lumle go gar ngwe dara wala faga de na hien no gar jiba teo ana ma chati zagri ga ye okay chati zagri ga for good and for sure ngwe dara wala pakien no gidi ko mo ngobe chi ka ngot chi gi ajen wo nok ya ro du na jen kula tat ka ya to don for ka gop
abiaro kula lom ma ja fenara ne ga nyar fan ma kwa okay me chung with the no chu de la tat chi chi ga tat one way or other fan na ro da la to okay but they biju ko chang la no na me ta gri ga ja lo me chung me ya lo me chung me ya chiek du dong again lakin me chi mu da wane ne yo la ta di again wo no ga ye bi lum kan no ga ye bi be no ga ye be bi lum okay kan no ga ye be lum ba we but what do ti na me ya ta Chande wo point you can him a can't that work. Show my enemy. Can you make what ne me kwanga gar ne me kwanga garbo? I don't know. Can't shake Maloma can him yum de. And with a man attack a tongue on the old water. Shake back all lock one me. Bab and yok look to the Bakula Jala Cherry Cherry few to check. Mana ma ba chop ko lol chi ruang ba wong ma ba gwa no chata la ya la ja ne la de nyo ro la de nyo ro re lo boy ma ka ba chat ka de yen ba wi yen ko che ngo ngo de chi no ga tok ka wo me chi ngo de no chu wo da ta ka che da ta one way or other Shu malakana tata batogdian parke gop alakana kuji taga duel inyen kanya ire nyen do gal nyen lela yalga bulyak ade yan duel wuji ngade chi and what wrong with you people ngud the nook ajan mate dana maga yamelo era nyar pat ma ku ka nganga na nya ral kwat ka ral kala tonga de we go tiga ke go bela ka tong na pe jen wat ron wang amet ni non no chata breaking news me chiro de nyoka kanya jan tamba pan and u chatake 11 officer chuka defect karyak machar chuka part malai chwal ke swa makwale leader gar malai chwal ke dinai kanai Samson lao chang chikoro dian mat kaswa chikoro madinai 11 officer ka chuka defect karyak machar part dinai u melonu charo dian mat swa chikaryak machar party Shekana abandon. Kamate Jeneune and quote. Riek Machar is not fit to be the leader due to the humiliation is always put on Nuer tribe over the past 32 years. We thought Riek Machar will have a change, but he doesn't have a change. Besides, to dictate people a lie. Riek Machar is a sectionism guy, is a clanism guy. If you guys does not know about him. The man is crazy, and the man will never be the leader again. The man will never be the leader in South Sudan. Besides, his vice president, he's been on since 2005, the death of our late founder father, John Garang Damabior. Anyone who is still out there behind Dr. Riek Machar, please, you will know him later. We will not force you to defect with us, but if you don't know Riek Machar, very soon you will know him. Take a go belang ka tong na ka jan guat ron wang met ni non 11 officer breaking news to defect ka part dungai